Utim Bosmic Otim Aryemo. Alego ni winya mabe. Tim Bosmic Otim Aryemo. Wala bo. Uke ubogo. Amir ni winya mabe. Utim kiribet ni dong dogi. Muchalo nyik nyim matikano. Kiri ni bedong ni dogi. Kigoyo kiman jin kiman nyok. Timbe pe bal yup matie melaro kwo palatini. Timbe pe bal yup me konyo kwo palatini. Koinen condition malatini tiye. Condition malatini tiye dong pe ruate dok pe miete bot in ni dogi icheri kayero min latin. Perwate buri doge ni cheri kayero latin. Perwate buri ni indoge chet kayero maru unyo ngat ma nyoli latin. Ikit pa choli ichek pa choli ke wajini timbe pe wek dugi uche nyudugu ukari iko ngat ma nywalo buri latin. Timbe pe wek dugi ukari iko ngat ma nywalo ni dago. Logario principal ario enuni. Timbe pewek dugi okari ikom dago nyo nyapangat mo ma nyo latin. Mario timbe kirdung jem ni raj nining pewek dugi okari ikom ngat ma nyo dago ma ere maru. Eni mat chiek ma pier tek ma tie wait ichiek pa chuli. Dok tie wait Bible. Do Tim Bosmic. Pejami weng rate me achera. Pejami weng umir ini tam ni ini biloy lobuni. Pejami weng pe miete ni kichwari court. Lok eni ikingwunu kit patient. Tia maleng chaden weng nyuru ka maleng ni patient ubedu daguni. Maber kirwe chawa ni fut kilwoni dago pa utim. Pien petie kila cho mama pat ki utim fudi. Ien ben geni mai rio wakani uno ubedu ka chel ukit patient e ora chel. Dok ina ye chwa lo bon miene ni kong ucheru bed bon miene. Jemi fudo ba leo. Legi ni timbe pe wek dogo uche ukari kong patient. Teka ini ti yer patient no itiga yer latini. Dok no pe ini mar ko palatini dok no in pe mar keni a choni bodo cha lok mabe ni latin la cho pe dino nyig mane kene latin la cho pe chanyo nyig mane kene pingo tim in itika chano ka chanyo nyig mane kene pingo tim in Bosmic itika dino nyig mane kene ikom lakidi unyo ikom gweng unyo ikom god. Ngat moy ken matiga malwenyi kum latine no tiga dir nyig mane kene. Ngat moy ken malwenyi kum wedine no tiga dino nyig mane kene. Ngat moy ken malwenyi kum dagone unyo goye dagone unyo yer dagone no tiga chanyo nyig mane kene ikum god achuri win loka a logo leba churi mo chwin mape abiaga liep total la wo if video recording madago pa Bosmic ma en passion ma en ayo nyualo utim prosper malatin ni Bosmic tika koro in live stream in TikTok tika koro in live stream in YouTube utim o mirnge ni big wang dago may vur kere, may nyual kere, may ne aludoke, lo ba winyo na machel. Lo ba winyo chwe. Liep total. Kamuni kay bale ye ni balo. Fonye me ye badli. Fonye me kwayo kija.
Fonye me no solution to the problems. Ento peme nyurneni an kora tek arangeo chero dog mada arangeo geongeo matwal geongeo ni bekonyo gin mo. Umiringeni ni ano dujo ma ini logo joma te lawyer giti winyo loke joma te police giti winyo loke joma te ngod ko madam me wilo weng giti winyo loke ke dano mariek e level ma pat to weng giti winyo loke jui kire loke utim Bosmic Otim Aryemo pe wek dong wilo weng unge mingi utim pe wek dong wilo weng uneni dano marach kire initi time kere utim dige maja ka chiu che unyo in e o nyim kot mai ken unyo nyim la god ko mo ki ken utim it ki bitui ma pe bidu kiru no la god kopi tiga mier ngoli ben vuny mo ga bich ubi ngoli pe mo ga pa kiru no la god kopi tiga mier ngoli ben vuch pe mo ga pa ubi ngoli mo ga piera rio pe ni baru kiriko dogi uyo ni pero a choli wajini dogi keli pero doga choli wajini dogi mai lo kene en igoro kene umier mo fonye meke lok makate ke dogwa umier mo ngiu tai blok mai mo we okate ke dogwa pelo gwen wachen mieteni umiro ilogi mege ngi unyo me piem unyo be chero lok kes wukit pesene tika maleng wa LC1 pe laro loke ya kes wukit pesen tika maleng ma LC pe pular loke ini madong dago ni ulogo kidoge ma era yo go na chim an per pano angeo ni dago ni motiku menu era yo na machim ma meka ka kupekera we geo ngi kai barabal kombedi wan watika kupe i level ma pat to wing ken jios i kit gum i guru i tuok northern Uganda ma pat kachil ki jumu ken ma wo mene ni ke la ko palatini ero makiloni Bosmic Otim Child Care International ma in kombedi unyo child care kit gum savan madogiti kar komgi madogiti yerni kombedi child care kit jo ludir me child care unyo kit gum savan alogo ke ludir makuno dongu cha process me rayo chente me nanet gitim contribution I ot lega I kit gum community church I child care kit gum savan gina giti tuteni gin kira chene chalo child care kikum savan tiki bin me konyo daguni kikel me konyo latini kikel me konyo operation mamier ketim ikum latini mati ya duno inge ma be ne operation in miete wa India miro a serious mobilization me chente ma in o miro ikati me bino karayo chente me lar ko palatini ento pe mi bino do ka yero mi latin pe mi bino ka mere wang vo ya dola pe mi bino me chigo wang vo adola mati moderne tiendano I mere tim dan ni ngutim I mere dana di moderne ki ni nyu mere dana di maum to ki nying in Mighty Fire mainti bar nyingini kumbin Mighty Fire ye giti running program ne umiro kira chente melar kwa palatini Mighty Fire ye kumbin giti rayo chilling mene neni latini ki chwalo I operation me ya dunu I India wekila kwa palatini Pigo lebi kar tutwal kenye ni gini mo peke Inge ma be ni in ma chalu tim Bosmic in la tien kit meni pe woru pe ngat mo mati chung pi pe la chu duani mo mati ati peke pingo we ko dugi kar total ko inen la tien ni prosper kira chel kiri la tien Bosmic Otim meni chel kiri lo chel lo la tien mo ke ken ma ini nyalu tim Bosmic Otim chel kiri kwiji unen chel para tieni ti media kenu unen chel para tieni ti YouTube channel bar kenu
unen chel para tiene TikTok page mamega unen la chel para tiene Facebook mamega ma posting maduong wala ko para tiene kong nama chel utim luen meti kere ke an more meti kere ke an wadugi yela chen luen mana ti kere ke utim ki chwe mana ti kere komi abi dugu ke luen yin la chen eto ko e wet pora baba ko e bien wala ko para tiene ko e bien wala ko pa gum prosper Wache ku campaign, me mobilizing, chilling, me ko para tini, me weki chwa latini, India. Wati mo campaign, me fundraising, unyo me rayo chente, weki la ko para tini. Lok me ko peke dwa to ye. In ma kumbeditie, ma do itila yet, ma yet tutwan, ma loyal yet in northern Uganda long, unyo Uganda long ke gwaga ina gwaga we kumbeditie ma ko. Ke gwaga ina gwaga we kumbedong initila yet matek lo we wiloboni. Ka no in pe ke gwaga in mabe no ko ngat bati yeru ya juli be pege ko ngati yeru yet e kumala me Uganda be pege. So wo wor lutieno wo wor twer parutieno wo wor twer pamon a wechi doga noeni ti wete kwar pa juli ni dago ma ini ne ludoke pe yero dago ma ini ne ludoke pe chayo pe we kutuki kare kome ibuk paruriego wajuni don't mock at the person who dug your foundation. Even if he was a helper. Gonye kuman ni pe inye ngatma okwinyo foundation mamegi me oti pe yiri pe cha unyo pe inye ngatma okwinyo foundation me ot mamegi kirbe diuno entie la mi coin ikirme ton foundation mamegini lok ini gonye tien ma duong gonye wabot mon weng gonye wabot wancho weng man yuruni kama leng ileba chulni pe wek dugu kare ikom ngatma une ludoki nen prosper gine min prosper pe yeri patient pe yeri mar pe yeri pingo yini mire idwa kiyet gulo mabe guwajo pego matie gutiro pego matie pingo yini dit mirni ichigwang vo mamegi kunini ngeo ni wakikuba chiel mechai cha bebene wilo pila tini chanen ento weko dugi nywari utim ikar chai beru kigin mo ento chani ipeke kigin mo bokonya yin kiri ngai ye kong no condition is permanent angeo le mono enuni kong de chwini we get kong dong kong to bin wadaru latini neno le let le win madit ka ini chero furi TikTok ke yin pon iru timi mo ka pier ngwen we beach yin dan ma ke nyuri 1980 utim in yi ki kome no kui mana ngeo mabene nyi ukui in ke nyoni 1980 ibolo kui pa bore anene tika dwa mo ni yin ke nyoni 1982 that is a lie when ngeo ni yin ke nyoni 1980 ibolo kui pa bore nyi ki kome kui eto nyi utimi ki chako pene ke nyoni ki tung Kampala Logada. So, luen mamega, wana kirutim, abi dugi yela chen, kongwala kwa palatini, kongwala kwa pa prosper utim. Latini chel kiri babe perwate ne umirkitim DNA. Latini chel kiri kwiji, mabe pe umirkit, pe mierte nikitim DNA, kaki chere DNA, dakta Aryemo, ni latin parachon, pe dong pim. Luere, fese, wo weng. Biri we ngwa latina ngwa pe o kwanyu chel pa mine wa mo pe o kwanyu chel pa dare o kwanyu chel putim weng o kwanyu chel pa jula bo weng wa migi woru ge wali lok enu
Wa megi ni ke waje lok eni. Dok beni jui kin kum ke wai la tiene do tim Bosmic o ngoga do daro we social media wen ke wai la tien gum prosper ni makinwar ke passion ni utim do ngoga utim exactly mando influencer ka jerne penga kwerre mo mamigi penga char la tiem ni penga char remo ni itawni ning ni lok me char eni kadinga ma ba ko para tiene endo ko winyo ki ire itawni ubikelo trama manding level marumani iwila tiene uti miniti ka dino nyik mani keni uti miniti ka chanyo nyik mani keni kom lagot lwenyi ni maiti lwenyi kom dano ni wengi ini peka lwenyi kom dano ya utim ini lwenyi kom yin keni lwenyi ni maiti lwenyi we kom lutiro nini ini peka lwenyi kom lutiro ni ini tika lwenyi kom yin keni lwenyi ni maiti ka lwenyi we kom min we kom monni kom migi lutiro nini ini peka lwenyi kom ge iti lwenyi kom gen keni ena ye we an macharu wede chuli kikome His Excellency Dr. Daniel Soka wajo ni ini ti chanyo nyik mani keni do emir ki lok dining awajo juini ka puri ne dano loko piri dano choke ke bal nge put ke mari ubi oy karmo dano pe ubi yebo winyo loke jemi moni ba yiti tewene tika defending unye tika defending kuoni unye tika defending lok mai komini iti balo chawa iti tawe iti nyware chuli iti nywara chuli utim ini peka nywara chuli iti nyware keni iti tamuni iti ka nywara mon ki megi lutien ma nywele lutien ne ini peka nywara chuli iti nyware keni iti nyware keni wot Aryemo cheo ya don't get excited with social media fames YouTube kiribedi itiki likes nining iru tim wa chawa ni pay no chul mo ke ken ki YouTube peki chuli wa killing Pierre Beach pinde criteria mo mer meeting ma yini berga yerdano YouTube they don't give you any money they can you kile mo ken me yet we boni kwa ki closing YouTube almost for 2 years be yet. So we're coming ogo social media flame mi pe bikunyi wa ayu wo ningwet wo bin kala ko pa latin wo bin kala ko pa gum prosper wo wego la tuchu mate ko wen wo ribu ting wa wen wana chuli ko duji to lo wen wan luo ko duju me to lo wen langi alu jupadola luo ko wen me to lo ba wen ko ngo ribu ne wala ko pa gum prosper wala ko pa latin pa Bosmic Otim utim kana ten ni uta ubi beri chena inyimi ubi ket beri chena madit inyimi in Bosmic Otim ubi beri nyer madit tutwal iko min Bosmic Otim ubi beri kitwan le wit madit iko mi angeyo yini wai ni le wit pe mago yin da pe ki le wit batento bi mago umigi wor bu macharu gange makumbe tio ilan department kitko gina ikudo yes roru gaya ma men woru enti land department ikit gum jimi ki ko ma kegi angeyo ki wen wek lok min ko ifonyi me berdan mutaki imwa ka pier ngwen we big perwate yin me ber la min kumeno perwate buri me ber la baba kumeno alors man duju pele pa jemi duju matiga temelo bacholi alors man duju pela ten pa Bosmic Otim alors man duju ni umier kela ko para ten pa Otim o wi ulo mo ken ko pedi ruangani His Excellency Dr. Daniel Soka